Dengbêjiya Kurdî bingeha muzîka Nizamettin Arîç e. Helekte bixune ji ber ku Nizamettin Arîç îro 35 sala ji Tirkiye derketiye hên venegeriya Tirkiyeyê. Bir dakika. Muzîka wî, jiyana wî çavkaniyek e bo sînema Kurdî. لێ ئەز نە شێوەکارم بە شێوەکاری مەژم ببەخشینن هەمی سترانبێژ نە هونەرمەندن بەلێ ئەف سترانبێژە هونەرمەندە و داهێنەرە چه پارچه کردستانی دا ایگو نظام الدین عرش حس کریا آنی گهلی بو آنی موسیقاوی نه آنی فیلمی ایدیتیا کیفاوی جیر هاتیش برگو براسی انسانی کی نوترالا کاڵکێ من ji Ermenistanê tê bavê min û wana Kurdê Ermenistanê ne Kurdê Qewqasyanê bi texmîna min 1917-18 deman de kalkê min tev kurê wî mezin Abdullah wana tên Kurdistana Bakur. Nizamettin Arîç ew stranbêj û derhêner û ekter û muzîkjenê Kurd e. Ew tê naskirin bi navê Feqê Teyran ji ber eşq û viyana wî bo Feqê Teyran û keltûrê Kurdî. Li sala 1956 li Agirî hate dinê ji Serhedê ku Serhed bingehekê muzîk ye bi dehan hunermend lê rabûyne. Nizamettin Arîç li herêma Agirî hatibû dinyayê û mezin bûbû. Hatanî bawer dikim 15-16 saliya xwe li vê herêmê jiyan kir. Welatê Serhedê yek herêmek Kurdistana Bakurê herî giring e. Ji wanê bigire heta sînorê çemê Eresê wir bingeheke muzîka Kurdî ya dengbêjiya Kurdî tarîxî heye. Ji Evdalê Zeynîkê heta şeroyê biro Em bêjin malbata me de sê eşîr hene. Celalî, Burikî û Bekirî. Ew sê eşîran jî li Qafqasyê da em bêjin Bakurê Kurdistan û Qafqasyê da cî girtine. Herêmek gelek qedîm e. Weke hûn dizanin filozof û şairê Kurdayê herî mezin Ehmedê Xanî li wê herêmê hatiye dunyayê mezin bûye berhemên xwe nivîsandiye. Piştî wî jî gelek şair û nivîskarên Kurd henin wek Muradxan Bazidê, İsmail Bazidê, Mele Mahmud Bazidê ev jî gelek nav û dengin. Ji bo mirovên wê herêmê mamoste bixa ji bo wan serbilindî ke û gelek dilxweşî ke. Ev bi piranî muzîka wî dişopînin, dengê wî, stranên wî hema ez bibêjim her malê da heye, her seyareyê da heye. Beşerê metevim ya agiriye konçaraçiye
توپ جبخانه کافه کمال و سوبگه خدانه دو بلکی براستی ماموستزی جبو ما کسین وقت مینانی من جوان هنرمند گله کی مینانی من جوان هنر ماموسته دشبینن ام براستی جی ماموسته گله کی هست کن ماموسته جمرا مینا که براستی اگر مرو بخوازه به هنرمند کی کرد باش به هنرمند کی دولمند به هنرمند کی سرکرتی براستی گریک مرو ماموسته نظامتین بعجبینه اول آگیری چوی خواندنگها دست پیکی لسال 1972 به مالبات خورا جا آگیری برف انقره پایتخت ترکیه چون دماکو مالباتوان بارکر و چون باجار پایتخت ترکیه لورجی پرورده خوا بگرانیجی لسر موزیکی دست پیکر و پیش تا بر او ده کذا ناوا خواندنگهن ترکی و به ترکی زمانی دخوینه جه برکو اول ولات ترکیه بو به مجبوری دهاتا خواندنو جه زمان دایکه دهاتا دور کرن مامۆستای مەی ترک گازی من کرد و گوت بێژە کوڵانمەمش من گوت قولانمەمش مامۆستا گوت نا کوڵانمەمش من دیسا گوت قولانمەمش مامۆستا هێرس کەت و بە هێجە هێجە گوت کوڵانمەمش من دیسا وەرگەڕاند و گوت قولانمەمش ئیجار مامۆستاجی هێرسان دین بوو پۆرێ من کشاند گوهێ من گوەشت سەرتلیە من بداران لێ خست و جارێک دیسا دووبارە کرد کوڵانمەمش ئەو چی کرد نەکرد من نکارە بە بگۆ تا کوڵانمەمش bi rojan dengên nexweş ji guhê min derneket. Dem derbas bû ez meşhur bûm Sêlîkan çêkir wê demê sêlîk hebû LP dibêjin long play vana çêkir di hev û ji televizyonê Tirka da programan çê dikir û yek televizyon hebû û xortekî spehî bûm zû meşhur bûm. لسال 1976 دست به خبات تف رادیوین ترته دکه او پشت را دکه و دمیدان هنری ده و ناوا تلویزیون ترکی و به ناو دنگ دبو دبستیره که مزن ده هنر خوداو ل ترکیه هم جه بر ناو دنگی آوی و جوانی آوی به وی آوای ایدی داخازیا فیلمان پیرا دهاتو دکه و ناوا سینمای داجی ل ترکیه و بجداری فیلمان دبه لسر داخازیا در هنر فیلم سینما ترکی سینان چتین تی داخازکرن ببه اکتر سرکی جبوی فیلم چیروکاروژه که و پشترا rol sereki filmi Kurbanji verdigre. Senaryo okudum. O dönem için bir sarı sendika hikayesiydi. Maden ocağında. Tabii من سیناریو خواند لسر سندیکا زریا کارگرین کمره من وری نظامدین ناسکر حوالینیا مچبی و روش با روژه مکمتر بیه. دوی فیلمی دا تشتاکی جدا من دید دما من دنگی وی بیستی بو من بال کش بیه از حبتی مام. نوا فیلمی دا استرانا ای فرات فرات و صاد بیجد. İçinde de bir tane türkü söyler. Oy Fırat Fırat diye böyle. من جی گوت یا خود افتشتن و ساجی هنه مشنی زانیش انقره و ولا تک دیجی هیا و چاندک دیجی هیا جبر و چند نظامدین بو من گرنگه. Dolayısıyla benim için çok yani ben çok önemsemişimdir Nizamettin'i o anlamda.
د فیلمان دا لهیستن تشتکی گلک خوشه وی دمی جمرا جه پر تکلیف ده هاتن که د فیلمان دا رول بگیرم هلبت من جه دخواست لیبلی من ندخواست فیلمان دا وک سترامبیش جه بگیرم دخوازا من جه او بکو فیلمان وک فیلم چه بکم موزیک جی وک موزیک چه کم یعنی جبو که هر دو تبله هف نبن وی چاخی حرکا کردی لی ترکیه درکد جبوی آزادیا مافی کردان لی ترکین ستمکار ندخواست اف چه ببه جبرکوان دگوت ام همو لی ترکیه ترکنو تکمیلتن بوی آوائی او خوانیزی کی سیاست مدار و هنرمندین کردکه او دبه خودان پیوندین گلک بخورد بشتی کووی به دنگ و رنگ خواه جوان به هنری را هات ناسکرن و حجه کرن بشتی ناو دنگی آوی او لسال 1979 لسرداخازی یلماز گنای شاه سینما کردی ده چگرتی خانه و کنسرت که لگرتی خانه دگیره مامۆستا نظامەدین لە تورکی gelek navdar bû weke Stranbêj hîn wan salan da bala rejîserê Kurd Yilmaz Güney bala wî kişandibû. Yilmaz Güney gazê min kirîbû. Ji ber ku wî xwastî bû guhdariya min bike û piştre jî li ser projeya fîlma xwe anû biaxife. Navê fîlmê wê demê Bayram yanî Eid bû ku piştra bû Yol. Ango rê. Ez çûm îmrala dasê, Yilmaz Güney wê demê li wir dima. İmral li tije mehkûm bû. Yekî ji wan jî Yilmaz Güney bû. Rojekê ez li cem wî mam, ji bo Yilmaz Güney û mehkûmên İmralî konserekî da. Ev salona ku min wê demê konser dabû, piştî 20 salan bû cihê mehkemeya Abdullah Öcalan. Yilmaz Güney dixwast ku ez di fîlmê de roleke sereke bigirim. Ji bo wê jî hevce bû ku ez 3 meh ji kar û barê xwe bi dûr kevim. Lê mixabin min nikaribû. Ji ber ku min di gazinoya de kar dikir û stranê nû çê dikir. Li ser wê ya Yilmaz Güney gelek xemgîn bû. Paşî jî pir caran ji min re xeber şiyand digot were û tê de bilêze. Yilmaz Güney Kurd bû, ez jî Kurdim. Wî digot were, min digot na. Lê paşê jî ez bi rastî jî gelek poşman bûm. نظامالدین بوستیر و هنری وی بلاف بو. لسال 1979 دچه آخا ولات خواه لآگیری جبوی گرانا کنسرت که و دبه مهوان آهنگ که مزن یا ترکی بوستران گوتنه و دوی آهنگ دا مزن برپرسین ترک جی آماده ببون جبوی گهداری کرنا دنگوی پرخوش. وی روژه من دور دریج به زمان ترکی سترانان گوت. لبلی ملت ما جمن سترانین کردی دخواستن. به یک زمان بانگ دکرون دو گوتن کردی کردی کردی. من دی چاره تونه. دست به کلام احمد رونی کر. احمد رونی حیران تنمیرین حکیمی گرو گده تنمیرین حکیمی لبالاد نیم عبدالله خودی دا تابی کتابیان بهاری مهان گلانی نسان داری چه قسکم و جکیت هبو من دیت دعوا دا دفریا براستی جه او دیمان تجار جبیرا من ناچه لبالی او بروکراتین ترکین کور لپیشی دا رونشتی بون جارکی دا گلک عاجز بون پلیس و عسکر کتن سالونه و لپشته دیکی هیویا من بون من هلدان و برن پشته وی بویری دولتا ترکا خواست من جبو 15 سالان باوجه گرتگهی Rojek piştî, di roj piştî tê bîra min jî rojnameyên Tirkiyeyê de xand ku
نویساندن نظامدین آرچ به کردی استرانان لبیجه کنسردان دا یعنی واقع تشکی عجیب چندک پشتی ویجی لشکر ترکیه و darbe kirin و حکمداری والد هلدان دستی خواه و لپی مامسته گریان لوی گریان جبروی مجبور بو جو والد ترکه برابه یعنی اگر کودان باش بان و اگر هنرمندک یان جی روشنبیرکی بینی سر زمان و گلک کارتکرین کربا لورا لترکیه هر دم زوری و زحمتی هیا لسر چاندو هنری قدغه دکر اف قدغیم بوی آوایی دبنه اگر لترکیه دا کتو نکاری سینمای و موزیک یان جی ده هنری دا پیش بکوی جبوویه که اگر تو نوه کی دولتی بی توی چاخی نکاری کاری خواه به تمامی درباز بکی حتی تو لسر تیویان جی در ناکوی لورا دویا تو که وان کار بکی وی ریکی بدن ده و اگر تو بیجی دل گوره هزراخوا کار کم دوی تو گلک تشتان بخیه برچاوین خواه من وک انسانه که گنج خوخرا گوت هلا او چطور دنیایه جبر که من حیا و دمی جبو هنر و زمانی ترکا خدمت دکر لینها جد خواستن جبون استرانه که کردی من باویجن زندانه او استرانجی نه سیاسیه ای باش میگود ماده موسایه ای روشون و از یو هنر خود تنی به زمانی دایکا خود چه بکم دفرمو الشهم دلالامن خالص به قصورامن دنیا بردستورامن جواره حضورامن شنک کشکو دما وی دست بک ستران کردی گوتن اوا بو پروبلمه که مزن بو در دور هنری ترکیه هر و بو حکومت ترکیه و آریچ مجبور بما برای اوروپا دا Bolu Tumanda Eğitim Merkezi'nde. از نزدیک 7 مهان لروجاوای کردستان و سوریه ما. و دمی گلک مروین کرد و ترک جسنور در باست بون و دهاتن سوریه. با علیکاریا هین کسان من لبنان پاسپورتک پیدا کر به وی آوایی من بری خدا آلمانیا. هر دما تو ل ترکیه ناو دنگ بوی وی چاخی دوی تو ل بن باندورا واندا درباز ببی ایدی نظام الدین هات باندور کرن او نخواست اف به سری وی بیت جبرویه که برف اوروپا چو او ل آلمانیا رونشت او بردامی دا خباطخوی هنری او دزج برندا او کنسرت ل آلمانیا او ولات اوروپی گران آلمانیا نظامتین آریچ آلیه کی سر موزیکا کردی کار کرد هر وها کار و خباتین خو پر عالی مشاند هنرا اوروپی ناز کرد موزیکا اوروپی ناز کرد سینما اوروپی ناز کرد Şimdi Nizamettin Arıç'a bakıyorsunuz. سعکن نظامدین آرچ جبو گل خواه چانداوی، هنریوی و موزیکاوی هندانه بد و جناف نچت خباتید کد. او ظلمه من لدست بک ناست کر اونو که گلک جدا یک مازن هیا بیا هنرمند و موزیک جنک مازن. Gurur verici bir şey. حتنا من آلمانیا و تکیلیا من بکومن شانوین آلمانان لپیشیا من گلک دریان بکر. من دوی کوما شانوی دا هم موزیکا شانوی نویسید هم جی وکل هیزوان تیدا جه کردم. اب شانو جی عالی رادیو و تلویزیون آلمانان حتی قید کرن و نشاندان. آلمانان دیتن که کردن آلمانیای نتنی کار کرن. دناو دا هنرمند جی هنن. و باشن. ایجار آلمانان جی با من کنسران آماده کرن. وان کنسران جی بالا روزنامه وانان کشاند هاتن سر من و سر کردستان گوتار نویساندن. و به وی آوایی ناو هنر آمن ناو آلمانان بچک بلاو بو.
دلي من بكلاب ألمي دایکا زاروکên min Alman û însaneke gelek hêja û zana bû. Du zarokên min heye, ez gelek kêfxweşim ku ew ji wê çêbûn. Ji ber ku Krîstîne însaneke dilgerm, Kurd û Kurdistan hez û pir qenc bû. Kurdî jî hîn bûbû, min nikaribûm biçima cem cegerxwîn, min Krîstîna şiyand, ew çû ba seyda cegerxwîn û ji bo min hepeyvîneke çêkir. Keça min bêrîwan li Leipzigê müzik dixwîne, gurê min Alan Çevo jî li Berlînê sînema dixwîne. شيرة عامل بدنا كيش وخورتانا لمليلي 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 آخ لملالا 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 از وەکە بێ موسیقایە نظامەدین من ناس کرد ساڵا هەشتێ و چارادا ئەس بێژم li Berlînê cara pêşî me hevdû nas kir û min موسیقا wî me guhelê da yani guhelê bûm gelekî tesîr pê bûm ez tesîr û heta niha jî ez gotinê wî na ez dihsênim hem dengê wî xweş û hem gotinê stranê wî na gotina kurmancî gelekî kûr û dûr û ji Kurdayetî ke gelekî bi rastî kûr û dûr tê. Ez gelekî pê karî wî na kêfa min jê re tê û hem ji kêfa min ji şexsiya wî na re tê bi însanekî multikulturel yani ne bes dengbêjekî gelekî binavû denga. ji ber nav û dengiya hunerê wî ew hat naskirin weke stêr û hunermendekî mezin. Tagiha wê astê ku navdarên cîhanî li ser bin vê sew hemû rojname û têviyan jî behsê karê wî dikirin û bi taybet di warê sînemayê da jî. Glaube ich, nicht ganz klassisch kurdische Lieder, die er komponiert. Das ist so ein bisschen leichter europäischer Einfluss. Ne bi tenê klasikiya Kurdî, belkî ew î tama Ewropîjik dê xiste nav de. Ev e cudahiya wî ye. Saza xwe dikire sî, êkser guhorên dikeftinê. Lewra min kes nedît karî bi vê rengî bikitin. Ew her karekê bikit, guhorîna tê xetê. Lewra ez dibînim cudahiya wî ev e ye. Min du sê albuma da kargel kiriye û çendî konsert Aber bei 3 oder 4 Alben bin ich mittlerweile mit vertreten oder habe ich Sachen mit eingespielt. وای دست من شخوره بکه چپروت بنگ بکه سیتوا فرهاد بکه هوارو فریاد و بکه ستونو گزه بکه دار بست بکه هل بست و بمرنامه شاب طرزا موزيكا ويجي يعني نفشاوي نفشك نيزيكي جوهي أوروبيا وي قبول دكن أو نفشا انسترومنتي ايكو كارتينا أو جي انسترومنتن يعني قافت يكي أوروبي دبيسا ستراني وي يعني هناكي كيف خاش دبي تي قبول كرنا وقت ام بيجن ستران دنگ بيجي وانا اجبو أوروبيا هناكي قران نكان وان ببيسن ل اف رنگي ايكو ما مستوى كارتيني قالكي جبو أوروبيا مقبولة.
Nizamettin hariç boğumun hunermendek bir gelek taybeti. Vakta ku ez li zaningehê bûm, zaningehê Boğaziçi'ye sal ez bawerim 1900 nedan. Wir her tim Nizamettin reş gudar dikir ji ber ku komak me bû nav kardeşlikler. Ev komeda me dixwaz û tiştek wî hîn avantgard çêke. Yani tamam bingehê me kevne şopî ve lê em nêrînê xwe hîn berfireh bike û ew müzika ku avantgard derdixin olê. Wan çavan me dinêrî işte nav Kurda mesela kî çişî kî çi nake. Bi Nizamettin li wan salan zanîngehê min ew nas kir. او جوان هنرمندین عجیبه او جوازه دما هوزان دنویسه یان جه دخوینه او اینه دکه و پاشان دکستران و موسیقی تی خسر جبوکو دما ببستران دا طاما کردیا رسن و رحا هنر تیدا دیار ببه او ده گنجاتیا خدا خمخور مثلا کردی و کلتوری بویه عاشق و شیدای هنر کردی و باندورکا مزن لوی هاتیا کرنو به تایبت لسر تراجیدیا کردی belki gem kesane garibiye hünera Kurdî li Avrupa temsil bike û bikar ve müzika Kurdî dünyaya bide naskirinê. 80 yılıydı. Sala 1980 ku ev 35 sal çêbî min nedîdiye. Bel ew dengê wî kevnar 35 salaj ber guhên me neçûye. Ostrana Kurdî daye min cara êkê ji wî guhdarî kir. Daye türküsünü ondan dinlemişimdir. من هر سده خدا موزیک استرومنتال یعنی بدنگ به ستران نویسی دست بکی ده گهداروانین منی کرد تشتی نوسان ناس ندکر و مراد گوتن ما مرستا اف چیه؟ شکرم خود دستی خود باویجه گوه خواه جمرا سترانان بیجه اف چی موزیک وسط دور و درش تو جمرا چه دکی؟ من ده گوت نا گوه بده موزیکی هونه ببینین که چه قصدش تکی باشه هم جبو گوه هم جبو ره چند سال در باس بو aynı camiran jimara gotin mamosta ev müzikata hayata ez her şev guhli dedim ijar zarotiya min malbat û pismam el û aşîr çem û çiya zozanên me tê bîra min Kurdistana me tê bîra min ji bo hejêkirina rengan wî karê şêwekariyê û grafîkî jî dikir lê weke hejêkirin ev hunere li cemxwe hêlaye ev hemû karên mûzîka Kurdiya xweş û strana Kurdiya folklor wel arîçî kiriye bibe hunermendekê serkeftî û bihêz bi hunerê Kurdî re dema ew wêneyan çê dike diçe xeyala mûzîka Kurdiya ba vokalan û di berra gotin tên bîrê û distire هيا نهار عبلة وانا هناك هيا حشتي حشت وقت حلب جا تشيبو من ابي تشيكريبو تشقص صال دار باسويا ابي جي دي سوسا كامنا ايدنجي نو اجا نشان ناكم اللي ازنا شبكارم بشبكاري ماجي ببخشينن خورا مجول دبم تشتكي باشا لو ما دبيجن بلا هر كرت تشتين هنري را مجول به شبكاري را مجول به و تشيكي خورا جبو خواه اجو صادق بزاند ابي بيشي امانا كانت يمن الوقفه واحمد دونيشتكي براسي از بي موسيقى بي از نكارم يعني كاربكم يعني جو وقت جو از تي بيرامن جو از كارتكم
از هرجار از الجهداري موسيقيتكم والبر موسيقية وكبي جلكي تأثيراوي نال سر منها وتأثيرك وكبي جلكي بوزيتيف جبرجو متخي يعني دنيا كديتر ده ودهلجو انسبيراسيون يعني بومتشبي ودنجي خوش متفقريني يعني متفقريني جزوري خو يعني متفقريني كرديتيا منا كفن يعني كردي وقو أصل ولات بم جايد مني بدا وكبار من شبيرا وكيريا حسرة وإيواري خوج شوي من بريا دیسان ها خوشه خوشه گوشه گوشه گلیانه دیسان ها هوره هوره قطع قطع مریانه لسال 1990 نظام الدین فیلمک سینمایی چدکه به ناو کلامک جبو بکو کو لسر کمکجیا حلب جبو افجارا یکم بو فیلمک وی به کردی به آخفتن او هم اکترو هم درهنر فیلمی جبو بکا سال نودی دا افیلم چکر و افیلم جه فستیوالا ونیز بگره حتی برلین و گلک فستیوال دنیای حتی نشاندان yani او bedenge pişti Yılmaz Güney be avaya ki biriya filmi Nizamettin Ariç var hat şikestandın مرو دبینه دوی فیلمی دا نظامتین آرش هم اکتوری سرکه هم نویسری چیروکیه هم جی درهنر فیلمیه یعنی مرو دکاره بیجه هنرمندکی گلک پرالیه yani گلک مجالاندا talenteke heye و هر وها و فیلم خو موزیکا وجی چکر بو من دخواست مروین اوروپی را بیجم بو چه انسان بیانی تین ورا سدم هاتنا وان چیه لبرا ساره تم تاریه هندک روژه ورا تم باران دباره انسانی ورا جو وقت طبیعت ورا سارن و حزناکن بیانیان ورن ور او تشتان تین زانین او چما تین ورا بتایبه چه مروین مین کرد ام دزانه سدم هاتنا مروین ما چیه لبلی جواک اوروپی نزانه من دخواست او سدم وان بینم پیشجاوی مروان و نشان بکم چما کرد مجبور دمینن تن حیا ورا جارا یکم من سناریو نویسی و کریستینا را خواند کریستینا جنرین اخوا گوت باشی ما به هفرا جیروکا فیلمی برفرح کر کریستینا پسپور تیاتر و خودی تجربه و زانا بو آلیکاریاوی نهندگه وی بجداری ده گلک شانوانج دا کریه ل اوروپا و موزیجی بو گلک فیلمین بیانی چه کریه گو از دخوازم از زاویه دنگ تاوز دگرم گو ماوک ندیتی دنگاوی ندیتی مثلا جی زورنه هم درخسته او دنگان یعنی جی به هاوکه و به چکوچ و لیاو تیلن پیانوی خستی مثلا دنگا شهری درخستی زنه یا که گلک آوانگارد موزیکشن گلک آوانگارد yani boyu her tişki enstrümanı. Nizamettin'in öyle bir şansı olmadı bildiğim kadarıyla. Tişta ez dizanim şansı Nizamettin'i hosa çenebi da axa xweda ji bo welatê xwe muzîka filman û filman çêbike. Lê min diviya ji Iraqê heta Îranê û hemû deverên Kurdistanê muzîka filman çêkiriba. Onlara biraz bir şeyler müzik yapmasını beklerdim doğrusu. مالا آخچکیل مالا آمی گردنا هشنه سپیا شوشال سر جامی تیر نابم جی بدویا و جی به خوش کرامی بره بنا ریوا چونی گریدانی و آدمی وره دستی ته بگیرم بره بینم باجار شامی هیبیا تمه حب سالن هیبیا تمه
هيبيا تما حبسال هيبيا تما بدوايا يا قزافل أخشيك وجاني سترانا دريش ستران بيش جالك خوجدنا باش وجيت رافن ليه ماموستاي شايا خولبكتا خودان و سترانا 14 دقيقي بيجيتن وكي سترانا چيروكا عيشو عيشوه كود في سترانه دا دراما کا كورتا فيلمكي یا ماوي 14 دقيقة آن چركا دا بيجين یا گوتي و همي چروك دبيجيت شيوكي اوبرالي كو تو دمي گوه خود دي چاوت خو بگیری تو دي هست كي تو البيش فيلمكي آنكو كورتا فيلمكي هست مروفي بوي موزيكي بوي آوازي وي دا بشكرني دا مش که مروفی تلفینی تو هست مروفی تلفینی دم. او استرومنتال موزیک کو از دنیویسم گلک فیلم و دوکومنتار فیلمان دا تین بکارانین. کردین مدچن گنده خود دکشینن یانجی هلبستان دخوینن بیراجی موزیکا من داتینن. تلویزیون کردان جدست بکه بگره حتی روژن ایروی جی موزیکا من بکارتینن. شانوی کرداجی موزیکا من بکارتینه. گلک تلویزیونین بیانی جی ده برنامه خدا موزیکا من بکارتینه. بلا بکن. از کیف خوش دبم. هنه که ناوی من نانی بسن تنی او نخوشه. وی لی غریبی گلک دخواست دی و باوی خواه ببینه و جارک آدن وان هم بیز بکه و گوتنین شیرینین دایکا خواه گهداری بکه. لی هر جه بر ستما ترکان نه دکاری نه دایکا خواه ببینه و نه دایک دکاری برف نظام دین کر بچه. جه برکو ترکان ری نددای تنی تلفون نیزیکترین حوال بو که وی آرام بکه و گهداریا دنگ دایکا خواه بکه. او نالینا دیو باوان براستی جی گلک رانه. جبرکو من دزانه بو که جدور کتن و سرگنیا من چه قصد لی دیو باوی من دشوتینه. دایکا من سبا جدور کتنا من هر دم ترکارا نفران دکر. جه حکومتا ترکا، دولتا ترکا و جد ترکارا دا خبری. جبرکو دی او باو و زاروک انوان جهف قطاندی بو. ایجار من سر خافتنا من و دایکا من سترانک نویسی بو. دای روژک تی. دای دلالا منی هله بیجه چوانی دستین باو ماچتکم سیلم دایی دربون دجواره دوزا ویلیت بیرناکه دل دخازه دیو باوی من جبو پاسپورتان سری لیدیدان لیبلی ترکان پاسپورت ندیدم وان باشی ما بریاردان کو ام هودل سعودی عربستانی ببینن وان جبو چوینا حجه مراجعات پاسپورت کرن ترکان دیسا جبو وان پاسپورت ندا. از زانم دور کتنا من رولک گلک مزن لیس که پشت دایکا من چو رحمته. نظام الدین پتر جه 25 البومین بلافکری هنه. اف 40 سالین جیانا خواه پیشکشی ستران و هنری کرن.
به دنگ و آواز و سازبندی خویا تایبت و کسترانبیج و موزیکجن یان جی سینماکار وی تانها پتر جه هزار سترانین آماده هنه و برهون لی او جه برکیم دراوی و نپشتوانی کرنه به دنگ ماینه ده ناو استودیو ویدا تشتی هری گرنگ ده جیانا ویدا آزادیا گلو ولاته جبرکو همو دمان دخواست ولاتی وی آزاد به او همو دمان دبیجه آزادیش بو من و گل من هر تشته هی آزادی هی آزادی دریا خود آزادی ناو مرا آزادی او زمان را آزادی مینا خلق ام کرجی بجین خیر خازیامنی سرکی و هری گرینگ اوک و تم جه او سری من دا تم او بو نتشتیندن آزادیا کردستان آزادیا یک بوینا کردستان آزادیا کردستان کردستان کی سر بخواه نوی میرای میروی 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 میری میرانوی میروی بکرما خواه سری خوراک جگاره جباجاره شامه بری خوب ده کردستانی ببینه شجانه لحلب لحلب چه بادینانی لهکاری آگری شرناق و درسیم محابا دوانه بونه پرگندن پیچاوین جهانی لو میرای